Bugün 10 yanvar 2021 жыл. Дагы бүгүн президенттик шайлоо болуп атат. Бирок базар өз унугунда уланууда. Мен сиздерге бул көрсөтүүдө жалаң немет суналарын тартып көрсөтөм. Андыктан ушул видеону аягына чейин көрүңүз. Golf 3 кара түстө, жакшы абалда, жылы 94. Кыймылдаткычтын көлөмү 2, инжектор, коробка механика, расход 7-8 литр. 0706 37 27 43. Канча дейсиз байке баасын? Баасын 190 миң сом дейт. Салон. Люк бар, полный электропакет. Кана багажда көрөлчү. Багажда мынакей кеңири таза. 190до кем барбы? Сүйлөшөбүз дейт. Passat B5 универсал. Жылы 98, 1.8 объем, баасы $2900. 0509 500 065. Коробка автомат, расход 7-8 литр. 230-га бересиз, 230 миңге беребиз дейт мынакей. Автомат. Коробка автомат. Кайакта жүргөн уна? Бишкекте жүрдү. Мынакей 230 миңге беребиз дейт. Кинкуна Opel Zafira. Пробег 145 миң километр, жылы 2004, объем 1.8, коробка механика, расход 7-8 литр. 7 орунду, баасы 280 миң сом. 0706 28 71. Центр замок. Audi A6 срочно сатылат. Баасы 280 миң сом. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.6, жылы 96, баасы 280 миң сом. Кузов S4. Кара кожа салон. Салон жакшы абалда. Mercedes-Benz 210. Жылы 96, 2.3 объем, баасы $3300. 0559 22 29 26. Люк бар. Черный кожаный салон, кара. Бул жакта дагы бир Audi S4 үлгүсүндөгү автоунаа сатылат. Жылы 91, 2.6 объем, коробка механика, расход 10-12 литр, баасы 220 миң сом. 0702 42 41 58. Канча кеми бар айтылган бадан? Я байке, айтылган бадан канча кеми бар? 200 тоголок 200 миңге берем дейт тогондар. Mercedes-Benz 124. Пробег 553 миң километр, жылы 88,
объем 3, басы 2100 доллар. Ал эми сомго 175 000 сом. Дизель 0708 52 46 39. Коробка механика 5 ступка. Nissan Skyline. Пробег 223 000 километр, жылы 2003-25 объем, баасы 220 000 сом. Ал эми долларга 2700 доллар. Коробка автомат, расход 913 литр. 0708 52 46 39 же 99 тугандар. Toyota Avensis Universal. Пробег 236 000 километр, жылы 2003, 1.6 объем, 4800 доллар. Механика 6-7, расход 0559 41 93 33. Брат, окончательная цена? 4-4, 4400 доллар. Biz улантабыз. Golf 4 Universal. Жылы 2003, 1.6 объем, газ установка болгон, коробка механика плюс бензин, расход 6-7 литр, басы 4700 доллар, 0552 260 640. Жақшабалда BMW. Пробег 160 000 километр, жылы 2007, 25 объем, басы 5300 доллар. 0703 39 99 99. Коробка автомат, расход 10-12 литр. Салон, кожаный салон. Мультируль, полный электропакет. BMW X5. Жылы 2001, пробег 260 000 километр, коробка автомат, объем 4, расход 15 литр, басы 6400 доллар, 0501 93 18 58. Полный пакет. Машина отличное состояние. Все работает, ничего есть, все электрическое. Бар иштейт, э? Бар иштейт. Мультируль, черный кожаный салон. Қараңыздар, Жақшабалда. Қанша болар басы эми байке? 6-ға бересіз. 6000 доллар. Болар басы 6000 доллар. Nissan X-Trail. Жылы 2003, коробка механика, 6 ступка, 2 объем, дизель. 4300 доллар, 0707 35 41 56.
Салон полный электропакет. Қанша байка болор басы? Қанша? Болор басы $4200. Сварочные услуги бесплатно. Телефон 0705 15 66 00 0700. BMW 39 кузов. Жылы 2002-2005 объем $3400. Коробка автомат, расход 13-14 литр. 0705 21 03 53. Сіздікі байке? Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул чыгарылышты аяктайбыз. Андыктан биздин каналдан алыстабай, биздин чыгарылган видеороликтерди байма-бай көрүп туруңуздар. Аябай базар кызуу жүрүүдө.